Chokasa. Don't boy elder. I utina ye. Yes. Buono ni pandimo nyankopon. Ano die hu mobo. Yes. Ano die amount. Na ka ba nipa family mfie mu anko anyini chan. But be Hallelujah. Amen. Edobade yawase. Amen. Wado eni moburu hu a wode adom yen. Yes. Ama enne ato ya hwe mu. Dofo mosomfo apostle OKOH enne nso meni wade ahye mu. Okay. Yenche utwedi ampo ya wanasem. Yeni ka mo bade ne nsamrane ne mfa nsempa ne mra. Yes. Obrenka semedika tawire bo nyankrompo utwedi ampo ne yi. Opam kotokro bo eje sejebre. Otibeka se shahe nche nyankrompo utwedi ampa. Dumai kasiye dutankasiye dutamponwa. Wasiwe du krokro du hinika taban. Ye nyankrompo utwedi ampa ne yi. Mekwa mi nyankrompo. Asidewura na asiensa moso ansa meda wase one twentwen kotwen krotba atwetwabu a woda akoyam o okofro bo okofu tachi boafo akwaku bedi akoyi okofu chemtachia wocha akochemcha akobramo Israel no merema mu kufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkogya akoframrai na yakochemtachia ye da wabramo apiafo Ansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata onantefo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansententen fre sedako kwampresu numasu oje asuo kutwere suo pomapon tumfo a woje pokokwa ho odi timutin ma Israel ade sedom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase Kontonkro wi awoda mansan komwei okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de din mumpo mama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bosro basase basu bopo bonframa bosum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne de fata no oti brekesa na himbotre ngudo ye frewo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade wo bade nyame kasiye Jehovah Shalom peace Hallelujah. Hallelujah. Amen. Adofunu ye do bade ya wase wahwe yensoma enato yasonwiemu. Yes. Enam so fa apostle OKOH enam nim asa de ahie mu ye be twedi ampo ya wanasem wien waso ne tie sempa enensempa na eba no obade yes mi fama wiase afa na nyina topic ni say emma wo Mpanindie enya wo dansin wani munyam emma wo Mpanindie enya wo de ensin wani munyam manyini ma wo ba Okay. me wo ma Mpanindie no okay. It is the say no as wani so ade Oh wow. Abeye director Okay. Mabeye MP me a bank manager me anna me doctor wa ase ha yi Okay. yesi me hene mabeye sofo na nse me yedifo me hunu mani so me ka bam Aka. se me ankasa ma to me ka se adwuma mu anyina me na me ya watchma o Oh wow. ana wa chenyi watchma no ana wa mani din foforo so ye property supervisor Konanim. Somebody near we nyina no adwuma biara ye de bema wo biara wo ye biara no ye very careful. Okay. Emma wo Mpanindie ni nya wo dansini wani monyam da bia sense edan bo abegye adwuma na to wono makọ Wow. Die na wo gya to wono wo be wo agya wo masaja be wo agya masa ena ben na wo yi agya ben na wo yi ena die nsu wo da na di wo ade mu yi Omesro omsro se wo buo kwan so omsro wo ni ye bim obade ya we hu ye mbo Amen. Ona IDC wa ona IMC ona ye den ona ya samre man
Enye tie me ne. Ema Mpanindie no. Enye Wode. Nsene wani monyam. Sase Mpanindie ne yani monyam. Ma Wode bi ba wo mu a ema wo acting bi a later na wa say Mpanindie ni monyam no. Oba de mie proma ho. Amen. Ene asam na aba no. Wo mpa so oba de hu mobo. Na de wo mu biara wo mu yeyi. Oma won tretre no. Amen. Na nsa da be frasa asiso no. Na ni monyam bi abepie wo Mpanindie mu no. E de odom ne nwosra bi abrawo. Yes. Oba de nhyira wo. Amen. Ti wa we anwaso. Amen. Ene na tie the book of Deuteronomy. Okay. 11:19. Okay. Ene topic e ba no ti asam no. Deuteronomy chapter 11, Bible ngasa. verse number 19. What? Yeti obade asem. Deuteronomy 11:19. Also, What's it? One for enchurch one ma. ene mami papa frasi echechira wo ma. Kasa ho wa fitna mu. Kasa wo fitness ene apostle kwat ma dia sem bia do me say. Emma wo Mpanindie enya wo nsene wani monyam. Kasa ho wo kwan mu. Kasa wo kwam. Wonantie mu. Wonantiem. Wonnam mu. Papa dama ya appointe wo a wo ko office no. Bla wo ko no dwene mo. Say na odwedi ampo ya we. E di asem bia do me say me mfa ma wi ase. Yes. Epanyindie bi nto. But sabre wo ye ja obi papa ne ho. Obi maame ne ho. Sabre wo te sen wo family ne mu. Wo ye panyina wo dwane. Eja wo ma. E wo mu school fees ho. Wo sisi kani fie. Enso wia nkodi di otwoba. Yes. O wi nkakutire. Wi mponchitire ni grantieti. Very bad, very bad. Na wa be fia be power no say sikani ho. He bia wo tie. Mpanindie mu na awo no. Abrante wo su wunyini ba. Ba bia wo kika ba no. Abraba na wo de ba no. Kaka utrim. Bible ma warning. What's mo fa church amoma? Asem we fa de kire wo ma. Kasa ho wa fitina mu. Ene wo na kasa wo fitire mu kire wo nkrofo. Kasa ho kwan so. O penti obi wo ufie ahimfie da na wo yo hene. Wonna musu kasa ho. Wo yi obi a kire ni say ankane na nko onyo hene. Enti wo besi ni hin. Obi ni enu amada asebre. Ani osagefo. Ani osabarima. Ani friends bi wusa na me gari bo. So. Emma sam Mpanindie ni nyodo. Da bia. Me na me fe ba mesi. Ba fu asi mesi. Da asebre si mesi. Emma no wo de o. Da bia. Nsene wani monyam. Da bi. First year for kumensa. And ye da asebre be so din bi so ama. And ye de ba fu bi be so din bi so ama. Yes. And ye na na bi be so din bi so ama. Yes. Emma sam Mpanindie ni nya wo da nsene wani monyam. Da bia. Training Kasau. Bible kasa chirawo. Yes. Edi bra ye be point to so ye pani bi pa. Paul can say more 1 Corinthians 11:13. First Corinthians chapter 11. And now we gonna memu a Mpanindie ye nkrofo bi dasi wo mani monyam. Na ma wie na misu. Wonnim so bebu akonta. Obebu akonta. Nipa fam. Obebu wani mu ase. Onyankopon fam. Obebu atan. Me pacho 1 Corinthians 13 verse 11. 13:11. Me ya abofra. Paul so ya abofra. Me kasa sa abofra. We are not content to Tito 3:1. Okay. I say, Paul say me ya abofra. Me kasa sa abofra. O kasa sa abofra. Me twene sa abofra. Eti bra wo nya samre ma na ye de opedi abaya samre ma wa ye panyini. Me twene sa abofra. Won ware na fo ba ware no awo ma. E so wuri so ye panyini. Yes. Dwene say opanyini. Yes. Bible say, Paul so ya abofra sa abofra. Me Na twene bo sa ye abofra. panyini no. Kwa Me twene sa abofra. dwene sa abofra. Me susu sa abofra. Osusu sa abofra. Me be ye pani. No be ye panyini no. Me kuma Francis No Samuel. good man Francis Samuel no. Period. Opanyini wo shi wala te so. Hey. O go hu ani mu ase. Well, Panyi bi she. Wa she fudron. Hey. oh no. So wa she. Toilet is so say. Panyi bi gu ni wani mu ase. Okromfo. Penny we Panyi bi adani nsi achi ne. Hey. Still. Oda so tempera. Baby wati fi aduro yi. Body hu yama. Amen. And na my wani di watam na so unim. Da bia. Ama Mpanindie na ya wo destiny wani. Na wo gu one from young guys anim. Body am vani senka. Amen. Emma Mpanindie nya wo destiny wani monyam.
Babu what would you quotation baba be wow. O party. Renu TV no. Yes. Young girl warfare was a nwani. And probably to change. Yes. I say, who sees who they are? Who they want to check? Who say who do ba? Answer who do ba? Yes. What man you say? Say. Oh, the members were trendy. Members were trendy. Oh, yeah, shower in answer. Also, warfare. Not Jack Crown, not just 5 minutes or be able to be found. Oh, yeah, a better baby, Ubeja 3 hours, no be a foul. That's also someone. Yes. With my catch. And when you know, who say no, if you do bring or big jet, no one say a war, not what chemical. Yes. A diablo full crowd will do pampers, I do career yet. Yes. The Baba Pantos will do pampers, I do career yet. The power, the bonio, and where we are yet. Yes. Or by the for the same Amen. 1 year dream. Amen. Dear Choco, catch out. Yes. And the Bible can't send me a chocolate to 3 1. Chapter 3 verse number 1. Bible in Gaza. Oseti. Ozidi. Oseti. Ozidi. Oseti. Ozidi. Oseti. What's it? Kai won. What's it been Kai on there? Na wombre won ho ase. Oh, yeah, Ubaya Penina, bro. Once I call out, so bro, once my penny. Emma won penny near. 1 penny near no. Original minister now, we are no. One pina, we are no. I any money, no. Send you money, boo, respect it. Oh, yes, value it. Manin Sumbu, my no piano, Jaya Twabamano. There be. You are one fentra. Winimua, at the same Yamna on Sakano. Bible said, boo, some penny, boo, respect one, respect nature when somewhere. Bible said, I get you a bonny amount. Okay. And Traniamo. No TV, no cry. I may not make time on that. Now, Mamma wants it. Now, what brown wants it? Emma won penny near. Emma won't penny near. Tell me what do. I told me what do I want Saka. A bantia no tear me name running once a mouth. Now, also brown wants to make me when you're not when you know. I know that charity of anyone. I mean to be quite church and him with you. Now, so Nana. Or you be when you could pay a mobi the tones. Now, Kai will say, oh, Rabbi Bia, Jimmy, when he said, what penny. Okay. A down son, a can be bitch out, a won't tones, a can be bitch out, a can be bitch out, and I ran to Shia, Baba Bishao, Chop Banner Penny, sign up away. I never saying, I knew when it down, sir. Mimobony Medio, no, hallelujah, amen. No, also, no, from one who is away. I penny bonny. Yes. Now, I let Tabasha keep Pieto. I let Tabasha keep Pieto. Who Panyanian? Nana to Tumati Choba. Nana to get Choba and some cra. Nana Bruda got him. Hey, Wabro. Wabro. Oh, Nana. Oh, who Panyanian? Bibi Biara, yes, I will say, be a young penny. Respectable was in cancer with neck. For Buoni Diana. Yes. One yes, it is. Yes, it is. Now, one says you won't. No, hallelujah. Amen. And you die ababo. The beer. And you go to a show. The beer. And you want to have a two. The beer. Why he won't go community pen near you? The beer. Would you go in fee? Yes. About the Afghanistan town. What me again? You penina would be an anyone in Yamano. Yes. And the man go for Koto. Dear Babo. Was no one yes, it is. Yes, it is. One says your woman to my papa. No, yes, woman at Juma Pabia. Oh, yeah. And they show a man in Monyam and then some fool. The beer. Hallelujah. Amen. Abantio Wagman Brown was it. Yes. Ya forward Moby Brand for regiment. Lucremo. And I say, I didn't know they were on. What's penny in the Amano? We had my way. Baby, we had money to home. Penny in the Amano. Who to who say me yet more? Me mo Bobby D but one cat of board myself. Who decide when to and I always participate in Monyamo die be you a dear number who smoothness level. Damn, he get the fluence. Sad damn number who is what in some for? Yes. I didn't go as some. Oh, my father said, come in. 1 year dream. 1 year free to me, dear, I could tell the person when you hallelujah. Bible says respect it. 1 year better. Ye better. Ye better. 1 year to pay. To pay. To pay. When you are doing you are doing penny. Man, you should have your call you could be our life.
don't make it kabi. Make it kabi. Yeah. Make it kabi. Now your call you call no one you know. So I call you go find a twaba. If you are listening to me, yes. On your call you call but on no do buy. On what do we do? About your man just amen. Oh, me adrenaline. Amen. It be someone in my house headmaster. Comes why a teacher paying. Yes. I just do 50 and a headmaster. A two free baby the way do a boost. Baby, which I know. Yes. Boo. Respect. Any monyamano boost. Any monyamano. Yes. And more being fat. Be my seven monyam. That be. About your way. Amen. And the topic is a man. Mpanindie be. Enye Wode. Enye Wode. Nsene monyam. Oh. Minister will be Susabre. Okay. A case of command Mpanindie be quiet. As seen any monyam na bono. Yes, when he ban the end of party as ye. As of you, as of said you almost tia nipanya easy. Hey, so for Japan pretending to me, read blow. Ade na abeka. Onu no beef that. We are not tea or we are not sakota. We are tea do abeka. Say amen. Put your hand together for Jesus. No, some things is very painful. Say amen. Put your hand together for Jesus. No, some things is very painful. Say amen. Put your hand together for Jesus. No, some things is very painful. Say amen. Put your hand together for Jesus. No, some things is very painful. Say amen. Put your hand together for Jesus. Your bad behavior will expose you. Oh. Yes, and if your capability are weak, your bad behavior will expose you. If your capability are weak, your bad behavior will expose you. Amen. The Bible, when you what can say me Moses? Out the book of Exodus 18:21. Verse 21. What's the one so? You are Mamu Merima Wayading. Me patro see you number one. You Merima Wayading. Wayading. Remember Wayading that's a person capable man. Yes. Capable man. Now we pour you. And the next thing you go pop a capable man. Yeah. And yeah, we want positive. We want negative. Oh yes. Yeah. Just yeah. You will be a capable man. Yeah. Obisunya. Hallelujah. Amen. It's a negative and positive. Oh yes. And you duplicate. Are you original? Yes. And you original. Are you duplicate? What I say? Yeah. I get positive, I be negative. Okay. I get banchi, I be control banchi. Yes. And I dankasa. Yes. About the Vanessa and Amen. it was easier for you penning for. When you want now, wedding. Now we'll soon Young coupon. Wow. Hallelujah. Amen. They are God fearing. You want to was so young coupon. Now we are no quaffo. No, you are quaffo. Trustworthy. Wow. The penny Penny na sabre wuye. Oya penny bi. E come obi bia o hwa me. Obi biara. Sabre wo bi wo kakai too much. Kakai. Eso wo ye dem krofo bi na no ye adwuma. Dukulem. Any sort oni nwan na adwuma. Omuni hwa oni hwa. Na so fu die ma bi da so fu die to no. Hey. Memba yi fo mu na de na so hunu kwan ye be fa so be hand ade. Eno ye me chaw di mu. Why? Azu why dey? Oh, chaw bi di mu. Yeah, obi o di bonding here, but what just one, 1, 2, 1, 3, 1, 2. I gotta catch you say hallelujah. Amen. And one TV no. Yes. And try. And man Mpanindie nya wo dancing ready monyam. That be. What am boy ni pa no? What ye nyu wo capable? Yes. And me my media bomb say if what? If your capabilities are weak, your bad behavior will expose you. Simple. Bible was to throw rough. I am any. Obedience, no. Free man,
Hey. Why Mpanindie? Oh. Hallelujah. Amen. 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 And then no adumro. Yes. Oh, ye na Moses kasa no. Onyankopon na man say instruction. Yes. Ti sanyema we na ne dey be check it. Number 1. One away dene. No so nyankopon. Na wo suro nyankopon. Wo ya nokwafo. No wo ye den. Anokwafo. Na wonya sikani bre. Wonya sikani bre. Gia. Wo hia papa. Wonya sikani bre. Wo hia pa. Wonya sikani bre. Sikani bre nti panyi bi wanyini so akromfo. Yes. Panyi bi ni nokure. Oni nokure. Ojeje me de bakwa koye we no wo de akoya ade foforo wadi. Amani mo nyamu a wo no wase no. Mo nyɛ sa Na wo yesu abetra ko mu. Wo yesu ugidi eno obi giye. Na wo fu se Nyankopɔn no hwan. Amma church members kura kuma adane. Because of your GDNT. And I'm not talking about faith too. Yeah, ugidi. Because of Bible. Now we now the Bible not to. Now all the accord. Etino expose. The farm wa yesu sum ntraum obi anu ni challenge. About the adwenu. Amen. E Mpanindie wudi ni nya wode. Na nsa wani monyam. Dabi. O Mpanindie wo mu no Mpanindie wudi ni ya woda wani monyam be sei. Later be wi na ka wo nkwa na wusi o. Say my power. As na sa be no bi anu wa wi ma bottle no wi nya dan. Enim. Na ade na me anu mo pen. Na fe hwi ni mo na nka wo ye duro bi mo nkrofo bi pen ba se say di anu mo nti aka bottle hunu na edan why say fanta o ba dan se milk chasing kro wala adu bo chaskele. Yes. Wala adu bo chaskele Duble mo. best na nka milk ni si wonu ma bibi wom. Yes. But na ye tu anu no milk ni free mu na I am milk chasing hunu milo chasing hunu asu ni mfa so bi o wa mo ni tama na wo ye milo no wo ma wo Mpanindie ya wo de asiri wani monyam and why na me chance hunu mi lo chance hunu and no say nkwala do bonkro Omodo obebo oba de mfa ne senka omi adwini ni ma wadwen ya sharp yes wani mmra ho so e ma Mpanindie wudi ni nyadan enya de nsene wani monyam baba ma woni we are not Deuteronomy 1:13 Deuteronomy chapter 1 baba ne nkasa 13 what muyiyi emelema enyansafo baba su yanyifo emelema enyansafo emema den enyansafo emema nyansafo ne adimdefo emema nyansafo ni mema den animdifo danso mema nyansafo ni mema animdifo etu na po no kra no o po bi di na di ade bi eni ma o pe wona nyim nyansa yes ompejimi bia o na bibia as later no ube hu se obi jimi sansa niema ya dia so di hwehwe sankrofo no ye nyi bi ye dia hwehwe ye ba mayofo mu a kasa manyofo kan bra ye to aba no enya sa kasa na om kan obra otie konwa so yes bebu amu bebu waten both two party bia mu nipa bi edu abato so kasa om kasa che enya no ye de ye hunu o mamamuom Mpanindie ni ya mo desin mani monyam yes oba de advantage ya ma amen to bonse sa party no ho be say obi akono bi ma na je say obi ho abaye hi yes eso obi abaye na no wa ye hi na obi aye me yiri na de sa me wa oba de mfa ne senka omi adwunu me de onyanko pass mam sa me nkasa njamu yes o ma wo Mpanindie yomba wuti na ye ye wa benya post abenya post wa man Mpanindie na ye wo desin ni monyam dukrem oba de man diase ya ma omi adwunu ran wanu mu TV na me kasa chira de be na betinya trase anyina che na ni monyam be kwaso atena wo so oba de mfa nwosra megu obi wo hono mu a wanyini enso na nka go hu Nyankopɔn Mpanindie but wanyini wanyini o oye panyini enso Mpanindie nseno wow oh yes yo sana de kwa wade mu so atie okay obi on mu a sabe mpradi asa wa so wade but wanya mature person so ware okay aso wanyini so ware nanso so no onyo bi oye warefo okay ontia wade ase to behave body you know what me na chop money me na me see fie no to me na me to TV me na me to fridge to me okay
Omo di wodro no wo man nyina ku. Okay. Kede woni wo yiri mu che wo fie mpinfo mienu oba panyini ane ba ma panyini ana mu gufie ona me nka nkyere mu se mu di nsamfo but muni mu dia mu ye no abufuo timi ba na ba mo ba besie yi fufuo afi wadrom se mi na nka se twa ntro no atu fufuo na tro oba se fufuo no atu atro na ba me na butu nkwan no so no fit baba wan hwe nkwan mu nam wo butu gu woni for hwe nam ne se do any home. We manyansa for. Bible say yin nyansa for. Ni enemy for. Any enemy di chase obi tbenyim hu nyansa. Nanso ni nim di a, wo nyansa de be nyansa bone. Yes. Wo di nya bebo nyansa kro no. Nim di de be ka nyansa no a. Ama watinya atinya asuo nyankopon. Yes. Tie Bible. We manyansa for. Yin nyansa for enemy for. Any ndi for. Odanso. Yes. Nti ye baba ye nsia. Na wo so be gina bia. Se wo check sa nyama we bi. Se bi ni wa blagba mu a emfa wo tire wo bo. We friends say CV akura wo. Wate? Ha, enu digira wo abubuo. Enye ne hia. Da bi. Nye ne hia. Da bi. Ye hia du osuro nyankopon. Yes. Oba de mi adwene no. Amen. Yay. Oba de wo yamabo. Amen. Wonim so nya contractor. Don't force yourself. Da bi. Kwanfu a wo ye. Contractor. Mpanindie mu anu no na wo do wanya contract wo say no o say ni monyam no kwanfo a wo ye ti nkrofo na nkwan so nyina kasetia wo Yes. nkrofo na nkwan so nyina kasetia wo ba de mfa ne sanka wo mi adwene no wo mu se kwanfo no mu se kwan na ni wie ye pa o man paninye na ye o de paninye aye o de say wo yonga wanya sa contract ni san paninye no na aye o de na adidi nsamfo ti broku road rough small bout ye who grab police akwa protocol police said who from bank away On fata kra. and so by we okokoti bi awo ye okokoti small boy soldier simpanyin fo no be ebusa na wo young guy na nse ukokro mu a wunya wo ma wunye hwe wa stop we ye Wa stop we ye. stop we ye stop we ye ni mpeni ni soldier no ye no wow, ni Mpanindie soja tumi kakra ni wonya aya no. Odia stop ye. Odia stop ye. Atie panyin mu pass man. I will discipline you. Who be discipline panyin no? Why are we there? Who green na? Do you green say wono tie wo din buade. Young guy. Na be do he. To bet your small boy soja ni bi wa wo. Cause panyin bi anu akasa money atia no. Yes. Mpanindie awudie no post na wanya no emane nya wo dansiri wani monyam Da bi. mo because papa police we die metene so anama sorry mami police we die metene so anama sorry papa soja we die bang soja we aba doctor we wo yare kwa na du nanim pe ni komodie se no beta sakra na ho ayi ato doctor we mu na koso na me da ka jose misi yam ya doctor we na wo si ho yo ma sidia we obeso obi wo anu a ba nchen no oni di nkobo kra no won sembi wa wonka Da bi. Yeah. but oni ne kasa na ene doctor ene me hanso me timi ase adwe but wonya start ya pe odi ne dwe ne beko Ndukulim. odi ne dwe ne beko nurse ni young girl edi na we yi oni mo operation ye Da bi. wodi ani se obi pe ko kura ni Enwa. kura ni na kura na umi wo se wo di jai sada do kita phone no twa selfie oba dia fa ne sanka wo mi adwiri ni adwuma na wo yi na ye woni monyam e ma wo Mpanindie green nurse na wo atade green na wo she and wo check no enya ba ne nya wo dance ni woni monyam ai be say hey ma pacho and that's need to do one ma Why akosu ampansa de bi na one mo em so all night me penasem oh wow amanfo kan penasem papa wow ba ko ni hye ho yo wa ya ba ko ni koko bi no ana no odi ni koko achi o odi ni koko achi da Germany packet odi ni koko achi mesrama ye twa so odi ni koko achi apo ase ni munyam house in keke no achenyi o ba die mba ni senka se die panyin na ye se
a wo masa Mpanindie na ye wo da asene wani monyam ye o kasa nya Mpanindie ni nti oti ayin fenti dan o ya di shi nti dan na di shi na di tu o mutimidi da bia asa wo ni wani man wa di shi die ye kan sa wo di shi tu betimi di ade nti agimi o tan wasa asa di tu no abusua panyi transi bunkunto wo so agimi e 25 wo ni ade ba ni ye wa ma Mpanindie na di shi die akopie ma ya wo da si wani monyam ama na wa sa wani monyam rinsa rough ni you boys na mu yan krofo nyina mo na mo wi ni gato na di dia ba ko prince obedi akomia anu mu TV no wona wa say ni monyam no yes obadi am bantu ase what ti preacher me preacher as well yes obi say won ti ase obi ka say this man the craze me the craze obadi fa ba ni ncha amen what ti what the won say what this year pe won say we piempe nfie won say ye betimi ato no wa start yesu nyansa no wa bo ade hidie no ban yey obadi fa ni senka no wa bo ho ban what do ade hidie ni ahimfie na wo fire ni jimi ama trima Mpanindie na ya de esi wani monyama da ache won sabeka asa bi da die tu mpan punkunta se won deserve ya de ma wanya yie won fata komia no enu nche sa de ntu o ato bato won fata obadi fa ni senka o mi adwini ni amen dia sisa jira mo ma nyansafo o se dia yenyi mmere ma nyansafo ene ni bidifo ene mama yi bidifo omo danso yes how dem Mpanindie fata wom yes Ghana yenye mi nwu bia mi nwu kwa e fa so yi bie ya de so wa ko school na go kabrofo enu anu arese what how dia man just amen no dia big panyin bi no dia wura bank no dia wura office no dia coding department bi so no fe wa arrogant yes yes o mo bia Sije kwa wansin chobi panyi a wanya panyi wura office out chenkila oba but bang so hefi mu kila ne ba bang sa na tie wo fie ni mate papa na obi ekowura mpas e fie panyi na wudi keke no oyiri sro ne jira mo akora sro no obi a wo pie fie na nkokɔ nyina adwane wo sa ya de papa dabi I don't even American. Ni kwenyo fasu kwenyo fasu tutu eburo na nkokɔ no. Ema tiayo if I listen to OKOH matini ututu eburo na tutu gu ketenkete ma nkokɔ na nkokɔ ni betwa wo ye den. Ehia. Omo do. Nkokɔ ni be but eburo kro na obi betutu agu ni sam say. Say do ba twon no nkokɔ be dwane. Yes. Eso de man nkokɔ. Munyanti de meka na so abayati asia kokore bro no bi tutu ye no kokore jira o manyane tutu gu wa no mo so onanim ana obi so betutu aburo kro na bi na de wa wo to aburo no wo to de abura kokoro ndi akokọ asa kohu aburo so aburo no ya tu aburo no o ye den odwane eni pe bi su na ma kire o yes ni pe bi su en ma kire o pam nipa kwan yo fa so tu aburo man kokọ no ye bad on kani pa mano ho the be why of to aburo man kokọ na pamun kokọ no yes pamun kokọ no and so na bro na me to na bro na me bro na mo no mo ko obua o tu aburo na aburo wam oba de mfa saka wo mi adwini bible kasa kirawo what munyi mane nyasafo any animdifo our dance we are Hebrew chapter 12 verse 15 our dance amfom si atitire ma me amfom si atitire ma no oba ade yawo yes udi panyini a unso nyame ni yes Mpanindie akodi di nkrofo bi nsam na mo se no obo anu onim se oni wa nya nkyerɛkyerɛ bia ɛfa Mpanindie ho enti no oba ne na me so tu no de so ma na ni mmere na onani ma ne ho so to obeka sa apostle kwa wa boa me ampa me frasie me ni me work saksayi me frasie ni on ananti yi me frasie ni me yire di nkomo yi me frasie mi kwa kasa yi me frasie aka me maba me ho oba de mfa ne sanka wo mi adwiri me fe ni hu sampa wo panyini ampa tie the book of Hebrews chapter 12 verse 15 kan wan kwa yesa akwa we verse 15 osi muhwe yie osi bonya dan muhwe yie no obi amfiri nyankopɔn adom no ankachi obi amfiri nyankopɔn adom no wanya dan ankachi
Oh, Kwambenso. Na on you hear be Enye no you be free. Wabla bobi ni ye bi enfa enfiri wabla bom. Na amfa kekanya ameke kan wo ye identity. Wo ye identity. And I mean, I'm a so. What are you as a so? Brown once. Brown once. Found that serious of so. Brown once. Chokasa. Young Baba Elder. I think I no nipa di bon Yankopono. And what dear who yes, and what dear man. Like a bad nipa family in Fiamu and any child. Yes, but who be one who pay who will be what them on. Oh, boy, Mokra, little nebakra. Oh, my. Kwabu, Shebu. Hallelujah. Amen. Obadi Amen. Amen. TV no. Track on am wo. Yo boy. Filling station ajina. Petrol abu. Who good is yes. Who mujonso. Hallelujah. Amen. Says on ton you so. Otonja. Abba. Obadi Amen. Amen. Musu mpani ni no. Obadi Amen. Amen. Tia babo. Mo hwe no obi anjo dwamanfo. Hwe no obi anani nyamanfo ni mpani ni anim. Ana ohuhu ni se eso. Hwe no anye ohuhu ni mpani ni anu wo de rensa. Wo de rensa. Sa wadi nyam mpani ni anu mpani ni yi kwawi se ni bi kira me yi ba kuma me. Mpani ni we what go school who educated who di nyanam de ahwe. Panyini. Wasem pani ni anu. Wasem the face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Coutinho has lost confidence. Up alongside Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. It is a woman. Oh, wow! I said, Manyamno. Coutinho has robbed. Face to face with when you don't know who need just winning penny that be when no Francis Simon or the from Francia Shiwi or the from Francia Ritashi and yet you are winning penny and yet Yini Abaya penny and just a way penny fatano that be abba about the man just when I'm Moyabacoso I don't see the penny here. Honestly, I don't need the penny here. On no confront no back. We papa don't know. Go in him, let's have a back. I don't know who me one in penny brim. Did you only penny? I don't know. How's that? Obedi Mpanindie ashe first. Enye massacre any third no. We the Mpanindie no ashe reverse. The Mpanindie no ashe reverse. O trials of ashe first so Enye. Still ashe reverse o. O trials of ashe still Mpanindie ashe reverse. Ase monyam. Obi papa no. Oba sora kase sika ni fie. Enfa no abro. yes. But so they say ontimi twa ne school fees. Ne ba yare wo so oni sika. And so ontimi nya bi ekọ backwards. Ne bi timi di kwanachi. Parliament has amen. Tie ba bo no. Hwe no obi anye ohuhu ni. Papa yi dani ohuhu ni. Se eso oton bakan. Bible say so won ye no anani ohuhu ni o. One who need says or turn Nabakan, so or turn day Nabakan, or turn Nabakan, and Diana Crow, hallelujah. Ube sound penny near Wabakan, penny in your Benaniesa, Asano, what do we say? Asano, Utia yet, Wabana about power, and the more post, Asano, who post Kaneku post. That's why I'm I'm Yapamo. Post na nye posa obi ani hunu wo post ko ya ba dia man jase am woni me say actually no and na obi timi na ban na aba no de kasa no sa enyo ye ne wo so na de kasa o sa ye ne wo so ne ye Mpanindie bi di ma o but wo say no yeah sure wo de ye ne wo so no keke sa Mpanindie keke no wo di jimi
Until later no be say yen ye was nani monya no. Ya ban na aba no. What be say wani monya. Be to bi wa ban ko be sa ba be ba no. Na wo ni obi abo wa to se wo your mabofo. Yes. Be to bi ni mi sure pose won san ka bi da. Because ye hunu wasie. Oba de mfanti asiamra. Onyango pot so ohwem o. Yes. Ohwem. Ohwem. Yes. Abamu mpanifo mu swaye o. Mo kwa de mo swaye, mo swaye. Yes. Mo swaye. Chiro yen, mo swaye chire yen. Swaye mo swaye chire yen se mo de obuo ne die be man. Kufo swaye, Romi swaye. Yes. Mahama swaye. Asami swaye, na kufo de swaye. Mo nyina obi swaye pejam nsa. Na de twatwo no kwa na emeda no. So help me God. Man ka say so help me nananom. Man ka say so help me nkonya. So help me in punching. So help me in ya. So help me apple. Who you so the creator? It means munim say you will be your boss or boss. Yes. And you punch. Mu wi no mama Mpanindie na anya mu de. Ansini mani monyam. Tana parliamentarians so monso da ba parliament. Munya wura wona ya to ba wi wura na. Monso bu so a kire wo man no. Yes. Musa kire wo man no. Mo twe no obi ayehu. Mu wi no obi anani ohu ni wo ni Mpanindie. So ton na ba ka tie aduane. Muni panyin no ton ni Mpanindie. E di je no di je aduane di ye. Munim se akire no. Munim se akire no. O person onye akire. O person kan saka sa ni monyam. Enso power no. Enso power no. O di ni so hwe akire kwa ne nsa anya dan. Eti na Mpanindie bi wo nsa na so nkipu ni ye. Na mo de ba if Mpanindie na ye mo dasin mani monyam di a. Ebeto bi na mo di so hwe sa Mpanindie no nsa anya dan. Kan wanu TV no. No ba dia kasa kire wo. Yes. Ati. Kan wanu TV no. Galamzen go for sensio ya kan wasem. Yes. But my kasa asem ya kan my preaching about but the Bible teach proper mining. Okay, very good. Say to identity mo da so ebi mu ekotija ekoto excavate them. Wo bro man mu ni excavators. Wo hye ne yadan. Ayo obi ma panyan ne dabro so e no di jatum. Odi jatum. To bi hwe bia na me wra ho. To de bia wabra ye nsuo to nsuo yi be betini yi oman mu kran ye ni bi ye di yi kwan dabi what is na mesi gogo baby a mu say se fe ye bi di yi kwan ne di yi di si di ti gotam ni ti wo hini wi asai eno so muama de na ye no so ma still out go around what is that called no and ye di simple kwa ti obi kra wie kra na fa wo chi operator ne ka ho na for operator ko say amra wa nyina o be level. Yes. Ya level and no my ring. What's no for so be so. I'm penny na yes. I mean, did you see what penny before? What parents of war? Yes. Keep up, man. Yes. Before pennies of war. Did you I said no. Chisibia aqua. Wait, but I'm in Pacassan, which is some boys, yes, which is a Casafono. Who sends your neck? That me chanun and Yasam, Minchamasun Yasam. See, can you try? Casano, Pacasano, Mitimamu Macasabiama, Sania Casafi, Nabasicao. But men chimba say, when men chimba side away, men chimba, once summer, they will look at government and they go on. You feel when you quiet, you feel being you feel being you got them, you feel being to try. Ah, bah, Master, you throw now, and you want more at time too much. Obia will be no man in Mpanindie and do. Obina, Obi supervise you. Obia man in Mpanindie and the sin and yes. Say me ti obi so enye tutu a wishia galam se ni atuntu okuno wanya resa obekum koko radio. Yes. Ayo bia no wa fi bia da sabi oba dia man ti asia. Amen. But preach about proper mining structure me the Bible na kire ye to china what genus excavator no simple what your operator na transfer oton wura chest na kwache me do kwa yedman meja o anyina na gugu ano mo level lagu ya chest na pe mu di nua ma om mu nua
si omukwe vaso be na anya free so so be any so rent no ko be sa ko rent for bi Nukrimo. na dia ya so be hu say excavator eri road e fe ne nkabe de na yo ya oba dia man dia se Amen. nyeme bi won mu a yenya bote kakra wo yempani enum mampani ni nya wo dansi ni monyam oba dia nie proma ne ma hallelujah na ni wadom mre me si galamse no he muti mu pese twa mo frɛ mahama na mo frɛ ne kufuado no mo nyina metra one place Christian council and dem koye no ankofo kaseti ame okwa me ha me kasentia o mo se ba ko bompa nya bicho na mo ko bompa asofo de mo hye ba bia e bompa e hwe no na mo kowe mo suti o ma no kura very good mo nkasa nkyerɛ se mo mienu nya mo metra na mo nkasa ye nyina ni nya simple the party be a general secretary, my friend, the party chairman, my former union become president and the vice president. Aba, no me better party member, for you better, no me someone, I can say, you generally didn't say, you to young pass your bone show by no, I just say, no matter Saja to say, young Cassa, yen two, that I'm saying, no, you better on the Quampasso. What does ye? Nam young Sabi Maya Cassa, as we see, but we see, and some. Can one man put in your know this when Debbie. Yes, about how. Hotel Road, why one side, and one side here, Futro. What's the one side? I think yes, you baby, your mom fat. Which are quite chain, Obiagina, and also, oh, okay, sorry, Yati. You better say, no, Papa, in your botana, dear, Yes. Mamma catch out. About the infantias, Amen. And my own penny, and you would then see when you Debbie. would you rush of fear? I was pato. So for you, Bienanoa, money that's so for mammy. We put the info as your from us for mammy, as for mammy, and the condemn Jimmy. I'm telling you, Jimmy. Dear one, I check them and some phone out to my home. There's all queer soft one. Yeah. About the amount, yes, Amen. Hey, sister, mommy, papa, I would hear me. And penny near with you. Book mine. Hey, girls now, General. Yes. Girls now, we are chairman, was station. We are chairman. We are chairman, Debbie. a station one higher chairman. Drivers But to also. Casanye, you won't be able to say drivers. And yet, as a driver, see, and a trouble man, say, by a chairman. Shiakasa. Oba die mi prowane ma. Amen. Omo a nya kasa de tuka Bible. Colossians chapter 4 verses 10 Bible. Colossians Bible chapter kasa. 4 O se die yo. verse 6. Was it mom kasa mumrenyam. Bible si ye den. Mom kasa mumrenyam. Mom kasa mumrenyam. Da enchiri wom. O no ma kasa wa den. Abenyam. O kasa wa benyam. O kasa wa benyam. Ma o kasa mumrenyam. Da enchiri wom. E ma wo peni ni nya de mentutu nsamfo. Na ma wo se de ese mo bua obiara. Hu se de obi kasa wodi mwa ebe den. O ba ansa. Batuma mpenye ni ye wo desiri wani monyam a agya wa adwa. Otutu nsam bi. About the mere pronoun. Amen. Amen. We took the book of Ephesians, chapter 4, verse 29. Ephesians 4, verse 29. What's a moment as some enfrabiera? Ephesians, we obey Peninia. How am I some enfra? Enfrimonum and some young friend through a numma. Nemo muma asama. Mumma Samoa. A man coswa. A Magdai. And coswa. And coswa. Here. No, assembly here. Yeah, Dumo, dear Dumo, dear Dumo, many when in so sad Dumono. But I don't know to say some Mpanindie. Respect. Muya noya. Ye anoya. Bobone. Before no can. Yes. Bobone. And yeah, before. Would you bobody at you? Bobone. Yes. Abufu bonny. Yes. Yenny free you. And the crow. Abususam. And the bonny. We didn't free mu abra wodi panyini. Mama muyamunye. Mawuyamunye. Na sisimu. Mawuyamunye sew. Mawuyamunye. Nyatima panyini. Nyatima.
tema adwuma wo dan no woni tema ba akokora woni tema tema o Mpanindie na wo desi wani monyam verse 25 obi abedwuma so ya ne yam ya ne ya na nsie school for exam si o mu chiro yi obi awo amohwe nkwala yi ya from say invigilators yi obi are very aggressive serious as nkwala ne ko university JJ nkwala nyama yi hu pejansa joso dia kwala pejansa opi obekwa kotu apo makwala joso no toilet dia kwala ana mutimi Mpanindie bi mu deche mu ni wonyam sa ya pa no kotu di na chi no kotu sa to krapo bia no agye fininsa no invigilator onyu so ojensa onya ho ye oja mama mu ya mu hyehyema mama ye mu hyehyema mama ye mu hyehyema en krofo ma mama ye mu hyehyema oja bale sa no obi ehu keke ehu akankola no de wa ati nti ehu akanti obi wa total de not no popo che wantimi antwe hambre kipenu oje once oje mu de mu hunu nyansa so nko yin draws yes oje mu de mu nyansa so bi ko yin ne ko ko di draws e fe do mfa poma wo me hu bi ewura nkola anim eti ama mo nsire nkola na nkola feel happy akwa mu bit na twane exams no but hu hey, how are you going? Hey, come on, stand up, come on, sit down. Sanyama wait to be the Hushan Kolemu. And they war front no. Hey, Django Efe. Humbu. I will compose Hushan and what's up. Hey, so on you go no safe, imagine so. Fenobie. Fenobie, I don't know. I sat on the record, quack. We empower when the students say why obey penny crystals I record they was record okocho no one here yeah but your monk of every man kwale ni kwale dun so ye amen yo enye nyekura o ama Mpanindie nya wo dansini wani mu mama ya mo hyehyema mama uye penyini ama uye nyai atitima yes penny onitima so unye penyini ne mo bibi dibre na ato ohine onitima dibre na ato ochieme onitima dibre na ato MP onitima dibre na ato yes nimbanka minister onitima dibre na ato policeman onitima dibre na ato yes disanye mo wa mu a me ba ne part 2 ni so aye mehyew and one e menye di no manya time no mo say sa Mpanindie ni monyam ni nyina o makatua o wie ne ya o wie ne ya o wie ne ya o wie ne ya o de tie na fa ma Mpanindie nya wo dansini wani monyam ba de mfanti asem na o mi akoma nu ura so fi onye ko ma wo ni wo tesodi ka fai na bo nkasa ni enko Thessalonians chapter 5 5:17 verse 17 yenti obo ade asa we are not confessed Timothy 3:13 okay 5:17 ura so dem atie ose munya mpaibo Baba my warning o se nya mpaibo ye mo mpaibo so dem munna ase ade nyina mu ye na ase ade nyina ye Onyankopon Kristo Yesu mu ye di Onyankopon pe wo Kristo Yesu yes 1 Timothy chapter 5 kwaso verse 17 o se menga say mpanimfo o se mpanimfo wo hwa asafo no mo hwa asafo no su wo mpanimfo hwa asafo no su yie no won fa adidie emmo ho won so ama won ye mfa ni die mamo etipanyi ofo wura so na church be mese de sorry yes papa o bu adi ama respect sa obu no yes how to talk to your members papa Tana the Bible mu a when you go so my one with the book of Romans okay Romans chapter 10 we are about to when so okay we are so we are not Romans okay what impenfo afro so yie won fa adidie mo ho ni woni ni titiri wo won wo ye asenka ni kire ho adwuma verse number 18 atwere ne sedie na twere sedie ya kama ye ne say ipa ni die mampanyi yes tin sofo ba
ye do buo man and die man very good ye be sin company abam nso nya himfie nso a ye nkoye the Bible kan way Romans chapter 13 13 verse 1 verse 1 ya omani ntamasam efe ye ni oman nso mpanyimfo nso ntamu asem mama akra nyina mo mo ase Onyankopɔn si yesu ye ma ye ho asem ye mpanyimfo ministers president ni vice ni mpanyimfo kan ye ho nya ense tumi e wadu mo nyamase tumi na yankase kɔto aba ma won so omedi yesu ye na tumi biara ni ho wa wo se tumi biara ni Onyankopɔn se gidi efri Nyankopɔn kwai na so tumi e ho no eti tumi e ho no Onyankopɔn na sato wa hye to nti dia mo di mrama ye di so etuma sa unkwa president nkwa minister nkwa na traffic chi otimi fa one way yes mo di mo kasi ba he ena e ko na kasi ye den e park mo ko twa no bi kwa the girl tumi e ho no Onyankopɔn na sato wa hye to o di edi so obi a tumi di asie no obi a tumi di asie no on de Onyankopɔn sato na asie na wo aye ni abebu mo obi a obu wani mutia no wo bu tumi no Onyankopɔn di tumi na ma wo respect it toni Onyankopɔn be di asie fi don't I'm telling you today ati mo dem abuse tumi no mo fa nya dia mo pe mo fa tumi ni nya dia mo pe fa tumi ni mo ye kro no fa tumi ni wi ayen fa tumi ni enyi ewu fetumi nya mo pa bia pake na mo twam sham oko tumi ni na so nya ya wanti ya na no wa no se no yasue mi ato metime ya mame yan ko Jeromins mam Jeromins kita kufna Jeromins from me mo ya Jeromins Jeromins the Nsene peja yeah so peja across yes Jeromins die ni yanko yamesi go president kufo president kufo so peja okay hey oh atami so peja Holy Bible oh yanko mama hey mama so peja na kufuna okay yanko nanado dana so peja ndi yeah watrim ka dia pa obi apo je munyina maso ya kire ye enti ye di obuoni ni dia na de be mamu enti mo hye mra ze musu di buna no so bi enti dia na ma hye dia ma ye oba dia wu yamabo to kan the book of First Samuel 14 mo ama hye ma ka sama hye ye be sumo man no no am so be sumo man no 14:24 24 so I said the morning na the Israel no about First Samuel 15 verse 2 to 11 yango okay and the Israel madam daro then the Israel man in the for man gicha and so man time say so come man in time say enumi nka objero many times no nyina to be anti to the best matam for so red no mutimi kuntu hiase antimi kuntu matam for it tight it only will be an faduane nka na no it will be an faduane nka na no wo manim o man na du kwaye mo man nyina pre so me pre no be bia be di mra so o du kwaye mo no na ewo fam o man du kwaye mo no na hwe na ewo no so na so obi afa nsa anka kona no man so so wona so mo do mo nsa be den because o man obey if you say no mo so antamo no say you tight about but I in few boys live there a few boys live there yes Jonathan there neja Erica o man neja ne so o come on Jonathan there neja account tam no wanti nie o de puma ekura no e no do a wona so no obi anti bi nie no puma ekura no o de anoka ebodi bi fo man so asa kwanta no no de nu wonum bam ano de corner no no di wo no na ne tete no na enkrofo ko no baka say Wode aka edon mo kan wo papa no hene wa kan tam se ye kwase ye wo no eno me so obi na me di ene me kan sa sam ya na me ka besi se eni bi wa ya bra enso be pono na mpanyimfo na bra de no ai ya bra adi achi Jonathan de na kase so ye na kan tepese so friend by Jonathan wa form yes Joe wa form
Go wa fom. So ya hwan. Ni ba na di wo no. Ready one. Ukwa bi mo so fo ba fom aye punish no. Debi. Yen punish yen kananim. My church member ya. Ade na so fo bi kan wasam. Edi tia church member bi. O just so free minister go no. Ni ba ye bi tifie no. Yes. Ni ba ye bi tifie. Wa ye bia. Ni ba ye bi tifie. Ni ba ye tifie. Enya twumsu. No. Yes. What you say? Enya twumsu. And me unye capable. Debi. Unye capable. What a dominant Cause waja take in dominant ham. and no me ko bi obedi de na. So obi bia mfa bibia nkana no. Nenso na konfo ne topiti. So no for the topity. Ene you not can say. Jonathan can say. Major ahasasi. Major hasas. Mo hwe se me kamro kakra bi hwe ye. Be ka wo kakra bi hwe ye. Mani so tete me. Mani so tete me. An wodi na from mu ko. An wodi na from mu ko. Eti tempana ka se ka so free Jonathan. So Jonathan do hawaba. Panyina kan ba na hye na moto. E mo ma di nkuguo. Mana di nkuguo. Mana di nkuguo sense. Omo kan tam no mu ni tam no so bi. No mu tam no de my man no. Yes. Oh. Sanko yanka ufu se sanka rubi ni bi benmani bi juda ni bi na di wo na nke e be che no. Yes. Anka bia de be fam la kwan so. But ye we na akoye tire hu nam. Yes. Akoye tire hu nam. Yes. E tire hu nam. Yes. Tire hu nam ne pasa de ye nyai. Na nyoma ne nsai. Tire hu nam. Te ban sa. O shamra na mra ne nya dwuma. Oba de mfanti ase. Amen. Bom ya dwure no. Amen. Edu TV no. Unti preach na se won. Unti preach na se. Ene tie se tie Samuel bi omo. First Samuel 15. 15. Verse number 2. Verse 2. What is saying now for this year? Onyankopon suma so. Oma so won ni muntie. Me hunu di ama ayo Israel. Ano so hunu di America ye Israel. Said we free me Mary. Said we free me ba. We twa won kwan mu. What's why? Na afi kona kokku Amalek. Wa shemra se. Na said you wo nyina pasa. Onu kokku Amalek kwai. Ehu ombo. Ohun obi amobo. Na kumeri ma. Onkoku meri ma ni ma. Kokwa. Mo fra ni kokwa. Nchie ni nyan. Nchie ni nyan. Onfe bia manifie. E na so ma o manu tie. Te paso e na so say di Onyankopon dia suma ye dia bre mi say yen ko destroy Amalek. Me yen fe bibia me ye fie. Yen say bibia. The 5 no. Cause why? E bra so do Amalek kro kase. So do Amalek kro kase nu. Na di atafo sisi bo hwe. No di atafo sisi bo hwe. Just what na mon say okoye di Onyankopon so monye. Monko. Mon fi Amalek mu insane ko. Na man pra wo Wadi kapum na ni biso. Wakwa no. Na wo de. We are Israel na doye. Bra ye free me Mary. Bra ye free si mo ba no. E na kiri ni free Amalek ko ye. Kwaso e. Na Saul kunkun Amalek fo e na so kunkun Amalek fo very good. Hawila. Start ku Hawila. E ko si baby a. When it chira so. Then it chira. That means a prayer from no. Kwaso e. Na what osina ochiri Amalek hini Agag. Ano what Amalek hin. What chene mu. Just anu ko iko. Na go boss won kumu. Oh yes. Oba mo bi nya banji sia so won kwa. Okay. Oba ko je nsesi a. Oba obi nko wi ade be kira ko sesi a. Oso okum kroma no. So okum kroma no. Odo hin so anu achi ohin no. So wo de ebedi wasam. Na go boss won ko bia. O china ni mu no. Wa ko chi ohin no. Be yon kunti. No mani nyina de. O mani nyina de. O de kranta no sai won pasa. Wa wo de ya mpanyi fo de bi ya. Apakasa. O man Mpanindie na ya de sin ni monyam. Yes. Eti we no be bunkuta bo so aya ade bi aya ya pamu. Do adi so kum nkrofo bi wakum sakefo. Wakum bu komfo. Yes. Wakum amobi akum ni mafo. Yes. Wakum afrasai Ashtown. Akum Ketia. Wakum takade makasake boys. Kwasmintin boys. Hallelujah. Amen. But hallelujah. What jai kwasmintin we. O hene to. Yeah. I know be so kum zongo boys na ju jazz zongo here. Tese ni ko iko no. Akuma boys ni nyina. Ayi dia wa chiri se bra unu be di asem. But man ba se say bi dia destroy am. Who biara mobo. Na so ni dom no ehunu Agag ena enwane ne. No mo dia bam. Enyi na nji egu aman mu no. Dia no to apro dia kunu. Omompe. Dia wa fon dia kunu. Omompe.
Bible said you so. Juba mu di ano no. Ya man panyin for the beduo man so a. Me possibility o man panyin kra to onim di onim kunu obi bono. Onim kunu obi bono. Nyankopon so ma obi so onko. Yes. But nipa no ko aye no so. So Nyankopon na so man. Eti me so man panyin so ma obi so onko baabi. Die nipa ne ya no ho. Die nipa ne ya no ho. Yeah. Hey. Bible kasa. Hey. Give me pay no. Kwaji 7 years. Dey no ye no. You ma gba chire. Oba dey man tiase am. Me so obi am panyin je na e de che na ni monyam o. Bible ka chira wo. What say? E fe de na sie. So ni domo mu hu aga. Any nyan. Ntia o. O tati yam ponchi ni nyan. Panyin for na tati ri yam ponchi. Panyin for na tati ri nyan. Ma tati ri na nje. Ma tati ri na nje. Everyone will tell me no. More. Panyi bi be dia dia no start so ore ma. Okay. Onya position na. More energy. Musa o man sika. Just like that. I'm me can say Nyankopon do no dia do me na. Oh yes. I've been saying. Me can say yet. Oh yes. I'm not a politician. Debbie. Amen. Me say dey make me jam finfin. Munya me say ya obia mpemsam. E ma bu mfu me. Debbie. Why you opposition when be me ho ne? Over power over for me. Yes. I depend na say. You tie me na, tie me ye papa. Na me kasa wo ma na munya. Ba de mfane senka. Amen. Omi akuma. Amen. Omi adwene. Amen. The Bible say fe o man na say no. Yes. Won fom. Womu nyina mabo. Omo fom. Womu ampese omo say. Omo ampese ebi jo mese no. Na die biara. Womu. Esu nim fa so de. Na machine de. Wona wo ye nya fo de. Omo na di won. Wona wo jawado ba de wo mabo. Amen. Papa exercise kabiti omo shiriminti asu ana eno yemfam kom Mpanindie. Ufu za ena car wo de ho. Eno obi car saba port. Esi ekọ demolish ya sisi car no. Rolls Royce obi afa. Okay. Panyi bi afa. Okay. Enyo man panyi nim so obi afa. Onim say obi afa obi friend say obi afa obi Land Cruiser. Obi their friend say friend say kasi mo kasi bi di nchira. Enyina wo enum say ka say fe de mafa excavator de ma question say no ye fa ngoma we three fan chow get you know better o machine was o menya shi tunna ne gombo ba shi tunna Debbie excavator was a gombo Debbie you are gombo Debbie excavator man gombo Debbie excavator what you go chaga what you first excavator gombo what's here say excavator Oba de man dia. When one TV no. When one TV bra. Oba de fan sanka. Wo mi adwun. Once o se dia so ni mfa so ne dia. Obo say no. Passa. Anybody Someone change say. Amen no me who. Nyabu pocket wasu anu ne ho. Say me this soul see him. So this so head dey. See him. Hallelujah. Amen. Oba de we mo. Amen. Ebi Mpanindie ayo mo de. Yes. Nyabu po ye nu no ho. Yes. Was Mpanindie no obi pribia ne sanka o dia ko wuo no. Wan nya ni chief on saka but who abi who say no. Yes. O Mpanindie na ye de che ni monyam. Ayi ni asuma o sako no. Yasuma o sako ye de yi. Why was say pepepe. And some show reporter who dey reporter so dey buy. So somewhere call in China somewhere di wan yedim Yakubu ye chere say so adin samfo. And some beba out abeka say it a good report. I hear you man pepepe. Yeah, report not there. What's it meant to be home? Oh, you're not possible. No. Somebody saw see him. This was see him. Quite. Menu somebody see him. Every day. Was every mechi. One mommy, some name. Go pass some now, ma'am. Yes, some Minister be a president, no some ma'am. Oh. Mahano. Asami me be a man
Samuel and Bibia Honey area. Don't be a say, was say hospital. Yes. Say one, I had a four. Negate no consultation, no. Get in the consultation room, no channel. A get no. And go for going in and you say go for. Two are better question number one. But you don't go for get done. I'm a one. But I was someone to me. Opa Bisana, my customer. When you say go my customer, let me go for one in charge. I mean, need some customer. Going in several customers. I doctor who customer and improve. Now be dog come kai, not doctor insane. So theater. Hey, Body and Valencia. I mean, near that general, they are going and one area, ye pay that Sadiama woman. Body and Valencia. I mean, hey, Babu Casa. yes. Why was it then? Is report to me? I said, yes, someone out there. Yes, someone out there. I know to Fred Radiana Jono. I know someone tell him. I want someone came as or catch someone say, no catch say, son a back camel. Matisse so a back. Share, miss, when I was seen it in Kayadum. Quite also, who ma for the. I know ma for. I mean, what you ask Gilga. Oh, now someone do so in channel. Someone do so in channel. So catch us say. What can you say? Oh, everybody shout. Do I come a regional minister? I don't know. Mamma Radian was someone team. As I mean, my report in yet. With a bar report. Report I didn't catch us why you didn't go pork. What about we am punchiaba? It was cursing my yet go pork and punch it. It again yet to one penny for the view. At the tin point to be so of you. At the tin maybe, at the tin maybe, at the tin maybe, at the tin maybe. Nigeria is no. What Nigeria have a view? Hallelujah. Bible Casa. Bible Casa. What's the name? Some of them say, okay, what's what the Ashadian as well? I didn't Nigeria tsunami. Metisu, and Subi Koso, and a so Subi Koso. Oh, where the Amalek formula for the Fiba? Yam Penny for me. Come on, Pacho. Biao can be Pacho Cano. The Biamani. The Biamani. Amalek formula for the Fiba. If a man was a man do door and nine and two I had him. If we are your man, only by saying Shankola. Shankola. Is this one? Can you come here, dear Biachel? Obasiria. And so, you collaboration. This one, penny at Chacola. Oh, yeah. Yes. Oh, baby. Chada Pamacola. I flock up water. As a penny, I walk on Gunsa. And then, Opa, when you have what.